Ya, kani ke Jurip dalam chairman ka Committee on Government Assurance Jong yang dorbar tauan ke jela uba renik dan lengdo tongkar. Rengkat ke dan lang gidikot ke bentuk iki MLA Dr. Celestine lengdo ba Matthew Beyond Star Kurba ba do ba Olan Sing Sun. Rengkat ke dan lang doktor bat ke officer jong ketenan Animal Husbandry but Veterinary rengkat ba kinong tray jong ke Meglaya Legislative Assembly Secretariat. Ka komiti ka lalit jengok ya ke Poultry Feed Manufacturing Unit bat ke R&B Cement Plant Limited ke badan ha industrial area bat ke Jaka Syiar jong ke Sorkar jela ke badan ha kerdam kulai. Uba renik ton leng dok tongkar uloong bagi lalit Jurip ya ke Poultry Feed Manufacturing Unit bat ke R&B Cement Plant ha umyam industrial area bat hadian kani. Kilalit Jurip ya ke Government Poultry Farm ha kerdam kulai. Ulapan pau baga Poultry Feed Manufacturing Unit kelat terika melabun posnem dan kejing syampang. Bat kelong ke ai mensi meni baga farm jang Sorkar ru kalala ben pene ala kekerdan ke benang ya kisnem. Uba renik ton lengdok tongkar uloong baga dap karyang ke ai ki bubun kilat baga doni kejing dawa pa kejela bat ki penslor ki samla bagen shim mekanikum kalat ban kamai bat ulakan turu ikatanan Animal Husbandry but Veterinary ban penyar ke farm om tang namar baga don kejing dawa nari ban tau syuk yakilat ai kam ai jam.